Zdravo, ja sam Aleksandra i dobrodošli na moj kanal. U današnjem videu počinjemo sa opremanjem kuhinje. Prvi fokus je postavljanje aspiratora, tako da možete pogledati koji alati su potrebni kao i koje korake je potrebno poduzeti kako biste postavili aspirator. Kako bi ovaj deo kuhinje dobio poseban izgled, oko aspiratora sam napravila masku po meri. Na kraju videa možete pogledati cijene opreme i materijala koji su korišteni u ovom projektu, kao i čuti moje konačne utiske. Uživajte! Dakle, u narednim minutima ćete vidjeti kako smo postavili samostojeći aspirator na zid iznad šporeta. U pitanju je Devoline aspirator, dimenzija 50x50, znači nije one standardne širine, nego je nešto uži zato što nema prostora da se stavi aspirator širine 60 cm. I evo kako izgleda nakon raspakivanja. Ovdje su i uputstva, tako da i vi svakako prilikom instalacije treba da pročitate uputstvo koje dobijete. Treba da se skine ovaj donji filter kako biste mogli obeležiti prvo mjesta kuda treba bušiti rupe u zidu. Ukoliko ga kačite na zid, druga opcija jeste da se postavi i ispod visećeg elementa, u tom slučaju se on pričvršćuje na gore. I nakon bušenja rupa u njih se postavljaju tiplovi i zatim se aspirator pričvršćuje za zid odgovarajućim šarafima. Nakon toga sledi postavljanje ove cevi, tako da smo mi merili i određivali koliko ona treba da se skrati. Nakon toga moj muž je probušio rupu u zidu na mjestu gdje je odžak u zgradi, zato što je to jedino mjesto gdje možemo da napravimo taj odvod za isparenja iz aspiratora. I evo ovdje smo procijenili dakle kolika je ta dužina cevi konačna. Sa jedne strane smo stavili reducir kako bi moglo da se ubaci u onaj otvor u zidu i koristili smo ovu samolepljivu traku kako bismo dobro zadihtovali delove između ove aluminijumske cevi i reducira. Reducir dakle ide u zid, a donji deo ove cevi se ubacuje u mrežicu koja se nalazi na samom aspiratoru. I također smo još dodatno i ovaj deo, da bi bio stabilan, pričvrstili ovom samolepljivom trakom. Zatim sam ove pukotine koje su još ostale u zidu između reducira i otvora popunila purpenom i to ću kasnije naravno odseći kada se to sve lepo stegne. I sada počinjem da merim i određujem mjesta gdje ću da stavljam letvice koje će mi biti nosači maske oko aspiratora. Rekla sam već da je aspirator uži od onog standardnog, tako da onaj kupovni kuhinjski element koji je u standardnoj širini 60 cm ne može da stane na ovo mjesto i zbog toga sam odlučila da napravim samo masku oko aspiratora. Dakle, ovdje koristim neke letve koje su mi ostale od nekih prethodnih projekata i za početak dve letve treba da se pričvrste na zidove, na jedan iza aspiratora i na jedan sa bočne strane, a zatim ću njih dalje povezivati međusobno. Znači prvo se probuše rupe u letvama, a zatim će da sledi i bušenje rupa u zidu i njihovo pričvršćivanje na zid. Ovdje sada obeležavam mjesto gdje letva treba da se postavi.
Evo sada odsecam i onaj višak pur perne pre nego što se ovaj deo počne da zatvara. Hiltovka potrebna da bi se ove rupe u zidu lepo probušile, pošto u ovim zidovima ima i malo betonskih stubova jer je u pitanju stambena zgrada. Tiplovi i šarafi i pričvršćuje se letvice za zid. Sada merim kolike će mi biti ove poprečne letvice da bi se napravio jedan kvadratni oblik oko ovog aspiratora. I za njihovo povezivanje sam koristila metalne ugaonike, to mi je bio najjednostavniji način da se ove letvice međusobno povežu, tako da sam nakon toga dobila onda okvir koji dalje treba sad obrađivati kako bi to na kraju sve izgledalo lepo. Ovaj prostor između aspiratora i ovog visećeg dela mi se nije dopadao, tako da sam htjela na kraju da popunim i taj deo i odlučila sam se na kraju da iskoristim ostatke od laminata i da sa njim u stvari pokrijem ovaj aspirator, tako da sam odsekla opet jedan deo letvice i izmerila koliki mi komad laminata treba, tako da sam krenula od tog dela koji se nalazi između aspiratora i visećeg elementa i odatle sam onda krenula da popunjavam sve te stranice maske. Isto u letve sam uvek prvo probušim rupu, pa zatim se šarafima dalje vrši onda pričvršćivanje kako ne bi došlo do pucanja prilikom zavrtanja šarafa. I ovako to izgleda kada je postavljena prva ova donja letva, znači popunjena je ta praznina skroz i dalje sledi merenje i sečenje na licu mesta. Dakle, onaj prvi deo mi je bio ostatak od neke daske laminata, dalje sam iskoristila još ukupno dve cijele daske da bih cijelu ovu površinu pokrila i između laminata i ovog okvira sam ubacivala opet komade letvi kako bi to sve lepo bilo pričvršćeno jedno za drugo. I evo, bočna strana je završena. Sada sledi da se tako nešto slično uradi i sa prednje strane, s tim što sa prednje strane sada nisam morala da ubacujem ove letvice, nego je samo trebalo izmeriti delove laminata i odseći na odgovarajuću dužinu, tako da je ovo bilo jednostavniji deo posla. Inače, pričvršćivala sam laminat šarafima i radila sam to uz same ivice, zato što kasnije ćete vidjeti, znala sam unapred da ću na ta mjesta stavljati ukrasne lajsne, tako da se ti šarafi neće svakako vidjeti.
Laminat se isto uklapa kao i na podu, dakle pod blagim uglom treba da se uklope ti žljebovi na daskama laminata i onda se ispravi i to lepo sedne tako da se prelazi između ovih daski uopšte ni ne primećuju. I ovako izgleda maska kada je sve bilo sklopljeno. Nakon ovoga sam prvo zalepila krep traku oko maske po zidovima i preko ovih visećih elemenata zato što sada sledi farbanje. Pre farbanja morala sam da malo sakrijem i onaj donji deo koji se vidi između aspiratora i visećeg elementa zato što to je jedna obična letva, ne izgleda baš nešto lepo i samo da bih je malo maskirala iskoristila sam ovaj jedan deo ove furnir trake, tako da sam izmerila kolika mi dužina treba. Namazala sam prvo malo na ovu letvu lepak za drvo, međutim pošto je pozicija nezgodna da bi se to samo tako zalepilo, onda sam sa par ekserčića tu traku zakucala za letvu i nakon farbanja i ostalih stvari koje sam još dodala, to se ni ne primećuje. Koristila sam Tikkurila Latex crni primer kao osnovu prepokrivne boje. Ovaj sloj boje je nanet jedan put. I sada malo neka druga boja u odnosu na ove koje sam do sada koristila. Izabrala sam neku plavu boju koja je slična plavoj boji koju imam kao jedan motiv i na pločicama. Izabrala sam jednu malo jarku nijansu zato što sam htjela da ovaj deo bude upadljiv u kuhinji. Ovo je inače Aquamaxova boja za drvo i prvi put sam koristila neku toniranu nijansu. Nanosila sam je u 2 puta i ovo je nakon prvog puta snimak, tako da nakon drugog je u potpunosti sve pokriveno. I sada dolazi sljedeća faza. Skidam ovu krep traku sa zidova i dolazi deo kada se ova maska oko aspiratora još malo treba da ukrasi, odnosno da se prikriju sve te ivice koje nisu baš savršene. Koristila sam aluminijumske lajsne, na nekim delovima ugaone, a na nekim ravne, zavisi koji delove aspiratora sam prikrivala, i koristila sam krep traku iz 2 razloga. Prvo da se lakše obeleži mesto gdje treba da se seče, a drugo da ovim boncekom ne izgrebem slučajno delove na lajsni, tako da sve sam dakle sekla elemente ručno. Malo je sporiji posao. Druga opcija je da se seče brusilicom, nemam je pri ruci, tako da ručno, polako i precizno. I sada ide lepljenje ovih pripremljenih lajsni. Dakle, opet sam koristila Bizonov montaž kit lepak, tako da sam na ove donje delove maske koristila ugaone lajsne, dok sam na ove uspravne delove lepila ravne lajsne, zato što ugaone
ne mogu lepo da postavim na ovim delovima, tako da sam iskombinovala i ispalo je super na kraju. Da bih bila sigurna samo da se neće pomeriti dok se lepak ne osuši, pričvrstila sam malo ove lajsne krep trakom. I sada se desilo da mi je ovdje krep traka skinula boju kada sam odlepila jedan deo, tako da nešto se nije baš poklopila pokrivna boja sa onim Tikurila Otex primerom. Pokrila sam ja to posle, odnosno popravila bez ikakvih problema, ne primećuje se ništa, ali i na jednom drugom projektu se pokazalo da nisu baš kompatibilni, ona primer Tikurilin i Aquamaxova pokrivna boja. U svakom slučaju popunila sam pukotine između maske i lajsni sa silikonom. Koristila sam onaj parket silikon zbog njegove boje, zato što je malo brownkasta i iako sam je to poslije farbom popravljala, mislim da je malo bolja boja nego čista bela. I zatim ovaj deo sada skroz do plafona popunjavam sa lajsnom od stiropora. Jedini razlog zašto nisam išla sa kutijom skroz do plafona jeste zapravo ova cev od grejanja, jer mi je mnogo jednostavnije da ukrajam oko nje stiropor nego da sam išla maskom cijelom, odnosno laminatom do plafona. Bilo bi malo komplikovanije to za ukrajanje. I sada kada sam izmerila koliko treba da isečem ove lajsne, lepim, odnosno stavljam na njih lepak. Koristila sam lepak baš za te stiropor lajsne koji sam već letos isprobala i dosta je dobar, maže se, nanosi se u stvari špaklicom na mestimično i prilično brzo on to i hvati, odnosno stegne se. Popunila sam naravno i ove delove gdje sam isekla stiropor, tako da kada se ovo sve lepo osuši, onda će ići još dodatno malo doterivanje ovih pukotina. Dakle, koristim sada beli akrilni silikon da se popune sve ove pukotine između lajsne i plafona, zatim između lajsne i same maske, pošto ne možeš zbog ovih aluminijskih lajsni da bude prilepljena skroz. I u svakom slučaju opet postupak isti kao što sam već opisivala, dakle prvo stavim silikon, a zatim se to sve lepo briše sa vlažnim sunđerom. I sada ide i farbanje i ove lajsne. Možete primetiti da sam stavila krep traku na plafon i sa strane. I za početak sam premazala celu ovu lajsnu sa istom bojom kao i sama maska, što je ovaj deo oko cevi malo preciznije, malom četkicom, a zatim sam odlučila da na toj lajsni dodam još malo nekih nijansi koje će je dodatno istaći, tako da sam na donje ivice lajsne stavljala zlatnu nijansu. Koristila sam akrilne boje koje sam koristila već u projektima u stanu, a ovaj skroz gornji deo lajsne sam premazala crnom bojom za drvo, tako da se ona dodatno istakla sa ovim nijansama.
I evo kako izgleda konačni rezultat. Ja mislim da je ispalo odlično, a vi mi možete pisati vaše mišljenje u komentarima. Nadam se da ste odgledali ceo postupak i da ste uspeli nešto da naučite gledajući kako smo mi sproveli postavljanje aspiratora i na kraju pravljenje maske po meri. Nakon završenog posla mogu da izvučem par saveta koje bih podelila sa vama. Za početak, samo postavljanje aspiratora na zid može zahtevati alatku koja je potrebna da bi se rupe u zidu izbušile pravilno, odnosno kako bi se mogli postaviti odgovarajući tiplovi i šarafi odgovarajuće nosivosti. Tako da mi ovaj naš deo posla ne bismo mogli da uradimo da nismo imali hiltovku i to je jedna stvar o kojoj treba voditi računa. Dakle, mi smo pozajmili, tako da i vi ukoliko imate zidove koji su od pune cigle ili sa betonskim elementima u sebi, morate voditi računa da imate ovu alatku pri ruci. Druga stvar vezana za montiranje aspiratora jeste odvod za isparenja iz aspiratora. Mi smo bili prinuđeni da taj otvor napravimo u delu gde je odžak, budući da u kuhinji ne postoji ni jedan drugi zid gde bi se taj odvod mogao napraviti. Samo moram da naglasim da nije preporučljivo da se odvod pravi u odžaku. Ovo je ipak stambena zgrada gde se ne loži, znači postoji centralno grejanje, tako da se odžak ne koristi za loženje, ali ukoliko je slučaj kod vas takav, nije preporučljivo da pravite taj odvod u odžaku. I na kraju, pravljanje maske po meri oko aspiratora bio je jedan zanimljiv proces gde sam ja koristila ostatke materijala iz prethodnih projekata, tako da finansijski nije bio nešto dodatno opterećujuć. Jedino što sam za njega posebno kupila jesu jedna nova boja i ukrasne lajsne, tako da je sigurno jeftinija varijanta nego da naručujete da vam se takav element napravi po meri. Ovaj deo kuhinje sada zaista dobio jedan unikatan izgled i predstavlja ukras sam za sebe, tako da se ovaj deo posla svakako isplatio. Na kraju mogu da konstatujem da je ovaj projekat bio uspešan. Ne zaboravite da se prijavite na kanal kako ne biste propustili dalje radove u kuhinji. Vidimo se uskoro, do tada pozdrav!